nemerongo ebere nainye mwanchumurelia Undizi TV andonsi sototengerete ninde no kwigenanga niko gendete gutwara umugaso omya ikaranso ikenkomanye unaberega gwateka korwakete chinsa chiamambi gwikera bono mugaso nyoranga nigo monogeli bwense ya Kenya usomonogeli gwe serikali abeire gago sanga naba Kenya anemono asense ito yabeire gegwikera boigo nigo ababwatani ao bandete korwa ebirengerelio byabo anemono igoro yokorobekana kwabasaye kwabere gokwenekigwa ase chinsemo ayonsi nimbe inkubamanyia buna abeire kegwatekalita nenkoro kwa Job Maangi na kwenekinga chibichechi boigo na mariogi abera wekera asenchera yoboikeranu Kelvin Mugambi koranande asika getari ege tambe. Mwanchumurelia Undizi TV nabakwenda utobwati gwetera aso mtandao ito Facebook Undizi TV News Digital asense media ya YouTube Undizi TV News na wetera aso mtandao ito www.undizitv.net ikaranso ike mekumanyi bunabeire gagwateka ama yeni ko tokoya chaka ko bwatikana ningana irengete okorobekana kwa basaye bekegori ya Gen Z kwa berokane kiwa chinsemo ase ensemo ekwamerelia serikali ikora wa nomurai obuobomo bwa Azimio Raila Odinga nigo yaberege komochigwa anene mono asokorekana gutwara ekirenga yogotwara chinkwana ne serikali kagusanga bene nege station Undizi TV nigo oyomo egati yabasae aserieta Mark Anthony Ombaye abagagwesoki bene na kugikeria chinkwana etio ase abagagotebanga egento abasae bagane anemono nokora ebikorwa korwa ase serikali talinga chinkwana cyabere chikorokana korwa samatuko amaega asokonyoranga nego abarai babwate ekerenga yowekerania amaganyo abo aseba kuba bagotiga abakenya isiko aseboigo abagagosaba omurai bwense Dr. William Ruto kwenekinga ase amabaga y'abawaziri ayo arabe gagochi koralia ase amatuko alebosyo abaga kwenekinga nkobekale abasae ase ensemo eyo yese rekali ndunduro chi meaning yege karekyo egekogera the president himself as the president of the Republic of Kenya kangorule solution yoko tebanga abana yuta bakora demonstrations etokora 1 2 3 and 4 toba ikerania magani yabo so nchenko ranga akabaje okora amasungumuza ayo n'abantu bakogenda for their self interest nabona kurukale umusikera Raila Odinga kera bagachire bakora amasungumuzo toyunga abantu tebali kubaye abana baye miremo tugite baye ibintu by'ugukumi. At this time round we have rejected that opinion. Kera akora campaign he promised you heaven itayo bona soka para kora demonstrations muboli ngayiga asiere muboli ngajistanda chire nane tuteketa amani in our country elio mwelio abantu abayiga maybe nyomo kwandra onyo kwandra amangana masungumso mu kwandre igoro ya ebirogo biri e cabinet ya bunitwe 90% Genesis baye gwebirogo ebi ekina kiyo ono monjo kwandra masungumso ekini number 1 mu kwandra oyo monjo kwandra masungumso 90% naende asaba na Genesis no borobuo ase chipara status baigwe emiremo Togoska bosioni gomonogeli bwe serikali Isaac Mwaura abeire gago sanga bene nabariki bamangana amaya anemono ase abagakwenekinga nigo Kenya bere konyora hasara enene yekerengo gechi bilioni isano nemo ase abeire gakogikeria egati yabantu bakorobekana anemono bali abasali ababeire bagoswana na okorobekana uko na koireranga obosali gwa kwebintu byabantu naboigo
nigo oboibi boigo nigaba kwene kinga nige serikali erwete anemono ase ogoikirania ebirero byaba Kenya anemono asaba Kenya babere bakwemurunganeria anemono ogokonga wekerengo kyobugima boigo nigaba tebanga kubwatekananga nokorokinga eserikali nerwete anemono ase okuikirania ebirero byaba Kenya nigo muraibwense Dr. William Ruto abaga kubuna ekamati yaba waziri asaba tebanga utiasa matukabusyo eserikali boigo nechi kogenda kuikirania ebirero byaba Kenya. Na ni vizuri kusema kwamba yale matoko yao yameweza kuafikiwa na Mheshimiwa Rais William Samoei Arap Ruto ambaye tayari ameweza kulivunja baraza la mawaziri, ameweza kutia sahihi ule mswada wa IEBC, tume huru ya mipaka na uchaguzi. Pia ameweza kupunguzia makadirio ya fedha katika afisi fulani. Ameweza kusitisha watu ambao ni manaibu mawaziri ama CAS kuweza kuteuliwa, uteuzi huo. Na mambo mengine mengi tu, kwa mfano kama mashirika ya kiserikali kupunguza 47 na hata kutupilia mswada wa finance bill ambao ulikuwa umeleta tumbo joto hapa nchini. Na ni kweli kwa sababu Wakenya wanafaa kuzungumziana, na ikumbukwe kwamba maridhiano hutokana na mazungumzo. Lakini tungependa kutoa rambirambi kama serikali kwa jamaa na marafiki wa wale wote ambao wameweza kuathirika na maandamano haya, na hususan wale ambao wamepoteza maisha yao kutokana na vurugu. Tuseme kwamba kama serikali tunakashifu vikali kwa sababu kuna waandamanaji ambao wanafanya njia hii kutokana na heshima na utaratibu, lakini kuna watu ambao wamejiingiza pale ndani ambao wanaleta burumai na vurugu na wizi na uharibifu wa mali ya umma na mali ya watu kibinafsi, hata biashara za watu. Na tunataka kukemea kabisa mtindo huo, kwa sababu sasa hivi unapoangalia waandamanaji wengi ni wale ambao wanataka kuleta vurugu na ukosefu wa amani katika nchi yetu ya Kenya. Kulingana na KRA, tayari tumeweza kupoteza shilingi bilioni 6 kutokana na maandamano haya, na hiyo inamaanisha kwamba tukiendelea kufanya hivi hata kazi za watu zitaharibika. Togos kabusio asorobo chiro wechaniniga enka mukurua ase county ya Kericho vale birero kubwatekana nongo itwa kwa bana babere asenchera yobo tutukanu negekoro abamenyi borogongo oruo baba kugikelia ase bono obotuki bwachakirinde kwene kinga ningikerete abana babere benka mugo itwa asenchera enga buna eyo. Katika ile hali ya kuiangalia vizuri, tukakundua kwamba kuna miili miwili ya watoto ambao mkubwa wao ni msichana wa miaka 8 ambaye na mdogo wake ni kijana mfulana wa miaka 6. Hapo ni kitendo ambalo tuliona kwa ngumu, lakini kwa yote tunasema pole. Tumepata mshtuko kubwa sana siku ya leo, haswa kwa yale ambayo yametokea kwa hiki kijiji. Hapa tuko Kipkerieny, Kabartegan sublocation. Kiwa na watoto wako, hata kama kumekuwa ngumu namna gani, tuweze kuvumiliana, tuweze kuongeleshana, ndio tuweze kujua kama mtu anapitia shida. Hapo ndio tutaweza kujua vile tutasaidiana. Kama kijiji tutakaa namna gani? Nafikiri ndio swali umeuliza. Kubwatikana nebikorwa byobusalia anemono asukurubekana na boigo okorakananga abasaba nigo babere bagusiria amagimabo ni gobono abasae bekegoliga jensi babere bagusabwa goratenenia okurubekana kwabo linekwana nanga libagucha serikali gotegerera ebirero byabo bawo sanga kurwa asensemo ya magarini nigo abagaka na boigo amenyi borogongorwo babere boigo bagusaba abasae abo koirangoro ase ukorobekana kwabo. Naomba hawa vijana waweze kuacha hili swala la maandamano na waweze
kukubali kukaa na serikali na kuzungumza ili matakwa yale ambayo wameyaweka yaweze kutekelezwa na nchi iweze kuendelea. Tunapoteza watu 40 kwa sababu askari ambao tumewapa kazi ambao ni ndugu zetu, alafu anaenda kupokonywa bunduki na kijana ambaye hana silaha na ajeruhiwe yule askari na sheria hairuhusu. Kwa hivyo kuna wakati hata sisi vijana tunafeli, na kwa sababu tunafeli na kwa sababu maombi yetu yamesikika, hawa vijana wa jinsi wasimamishe hiyo mugomo, wasimamishe. Abanyagitari bakwegera asomuno bw'ekinyamaro bamanyekaine buna medical interns nigo barachake konyora amaruba abo rituko lya rero yenkobwatekananga nokwiwanana igati yekiombege kwegera abanyagitari ga KMPDU ne serikali ase bono abanyagitari ababere bakorobekana nago chandika asika ketali egetambe osegeka kere egetambe ase kolende bono serikali yabeirege koigwa ebirero byabo buna enchira emo yokwenekinga obocheni ungotinwa bole ime ense eito ya Kenya. That for the last 3 days this matter has been handled with a different approach, in the sense that some of the things that we had asked them to do earlier, even during strike, that were not done, we've come to agree upon. And this particularly regards a temporary relief that will see all the intern doctors report to their duties by tomorrow, from 1st of August. That is, they are to start picking their letters tomorrow, all of them, 1,210, and then they are to report on 1st of August. Abali minigo babire bagosemigwa koira amaroba abo bose amarababo gopimwa buna enchira eyemoyo kwenekinga nkumanya bale mbimeli kibi kwama ase chinsemo au alia ase bagokora obolemi bwabo elinde kwenekinga babire boigo bakonyora ligia nigo abalemi abo babire bagosemigwa kurigia abo semia korwa ase abantu bali babwate obumanyi anene mono ase obolemi aniga kwanwa ase county area ya Bungoma chingaki serikali ya county eyo nse yewizara yobolemi yabagegotwara egeikaro nabalemi abo ase baba bakorwa era kwenekinga ngochigosira bale abalemi gwetera ase chinchera ao. Testing imenisaidia sana kuelekeza shamba langu kuona shamba linahitaji mimea inakani, na kutokana na hiyo natarajia mafuno mazuri sana. Wakati walipima udongo yangu wakaniambia nijaribu sana kuweka mambo ya cover crops kwa udongo, sababu hali ya rutuba ilikuwa chini kidogo. So nikaanza kila mwaka napanda cover crops kuboost udongo yangu, na nimeona this year chakula sio mbaya vile. I want to assure our farmers of our commitment as a government towards the activities that will include food security and income among the households. Today we've launched this dissemination exercise. Out of the 2,000 soil tests that we've done and the reports generate, we want to create awareness for more than 10,000 farmers. The reason for awareness is we want farmers to understand the value of testing their soils, and for OCP will be making fertilizer formulations that go in tandem with the soil status of the soil. Ondizi TV oroboturo lengete obole minoto juikera omwelio wa manganama ya chinsa isano na ibere chabono mugaso kitana nkoro kwa job maangi na baga kwenda kinga chibichechi bigo na malio gyabera wikera asenchera wekera nun Kelvin Mugambe wikera chinga kichinde na baga neirie obolirelia uya imeandizi TV na bwo bwansu bomugusi.